welcome kasing kakabsat. Okay, so before to kayo rugian, special thanks ka ni Sir Arnold Nain for requesting this tutorial. And of course, salamat mo na namin kanyayo kakabsat. Karo karigiti patuloy nga pa ng support tayo dito yung YouTube channel tayo. Okay, so kaman na rin kakabsat di verse 1 na, and no amit ako sin pre-chorus ya sin chorus na, mansukat di strumming pattern na yung sarang tako. Okay, so bali, down, down, up, tapos down. Okay, so kas pagarigan din na ay D, A, ngamayak mawatan. Okay, so kaman na rin abo kakabsat din pre-chorus na, and mandiritso tako sin chorus na. Sinay damo paila or sumalaksika, babayat ng retna ayang mahinaga. Sabayin niyo lang kakabsat. Instrumental na. Dadag malilihan, wala di problema. Okay, so kaman na rin kakabsat di chorus na, numalpas takos di, wala di instrumental part na, before ay amikasinsin, verse 2. Dadag malilihan, wala di problema. Bayang kapag kamanan. Sabihan nyo lang. Nanalagan rin natin sikat. Okay, so kaman na rin kakabsat di verse 2 na, and numalpas takos di, diretso takos in pre-chorus number 2. Ngamayak ayan anusan, naitabon ay nayan. Sabayan lang. Mangibilang kasi sa'y kapwa, okay, so kaman na rin kakabsat din pre-chorus na, and iparas tako abo din bridge na. Nga magapay ka na, bandong pagkastat ka at makawatak, hintang kumot siguro'y tiyempo. Sabayan nyo lang. Instrumental.
Okay, so after din bridge na kakabsat, wala di instrumental part na, and umikyaw kasinsin, chorus na. And iparas takobo din ending na. Uray tawan pa'y di lumabas. Okay, so kamanali lang kakabsat, and ilanta ko lang din song structure na sa description tako isa baba. And see you man dyan next tutorial tayo.